Matakan uya meko chika sambal ong chia kan men Micronesia o uya person and wasan mamakan business or tourism. Kanto mamia ansowas kasaleta kasambal and matakan mauya wasan mam na nabasa mimini ponang chala million isa kwano na neubak. Match kasaleta tuwan arail kasambalong business kan o kausana kan pweki irail kan ujuj pon kapay pukach. Maur mawan matakan pil kasaleta kairtan mga nansete miye ong wasan mam o piluya kamao ong tourism magintu. Mga nainset piluya kamao ong rason o kachikalak kaperpenso mau san kisin mga kan magin kolong ito. Puen kolokol maur mawan matakan wewe ke kausan en laita kan government o business kan anane totok pene. Mech meyanga ke perere kapay pukach waran ka kairta lautla o nature. Puen kiyong maam chocho ni matakan o song laita kan. Ong manen nainset kan anso mere kuchukuchor ye anso meman pukach mangain say-sayti tokolkolti. O ong akay ija anso merakin kuchor nan paropon. Yan so bugach me koneng perere te pul kanenay en wiyawiyong. Ap akay pak mon mam o manakan me soche chile penchi sorail. Yan so merakak anak yan so mawan kairta lautla o kuchor. Ibilan so me mawang sunlight. Mech me kinaleta malawlawan mam o man me soche chile penchi sowe ong tiyan murakan. Nanavasam kisang mam o man masocha chile penchiso wa mamimi ni panang size ye imeleta akay kabay kasambal pokach eso sorala metuwa che pasukan kamig erkairtu pokach makatrapatar sapal machail chia kananso kokoto wasan mama kan nananso kokoto marketa kan nananso kokoto o manakan mepan paratamur. Tame pan sansal ye fitio me pan kawit uyaban koleti o katarala mam memimi panang size peran kakirta o yang chokita mam ong tian mam en murakan. Nintokan mamo epan kopurupurla kayaw epan kasaleta me monio chikichik. Erinianso me mam chikichik pukach pan lautla iray pan chochola o mech pan eleta mam e chochola. Uyayang matakan en maur mau o sawasa kolkoltian maman lautla ong namparakan mepan koto. Icha mamia waktaglan light magkichail kin uya kichail ka kasik kokotian mam pan la chamoy. Nan fitio masansal kaseleta tuwan tatong kes mesoche tinder o sal mamia men kachouchow ye ong tuwan katarala mam met chikichik. Kes mesoche tinter uya tupson light mangay mauyawita sang saisin kes me reireki is isu tetuaw sang ni kosen keso len ni poren keso. Sale o mereireki songan salme ke lalait kiyo o chawchawi pa ni charan kapuretila mamo pa tenan kapiyo. Soche me light choro rong ni uya bawach. Ije tatok mak anana pa en uyawi ye paili sang tinderan keso pamamo en mangain pichla to sang ye. Mamo anana pa katartilan kapio me etin kancho irak pesang te umpos pesang. Yan so me mamo anana sokpa. Ije katarala puen kokola o kirta. Totongku uya pa wach pan sa wasa kapureto chocholan mam nan evesampon wasa mesansal ku mam o kakirti o kiyang chocholan akay mam en mamor mau ong teaching kan mepan kotamur sa kongongi son laitakan en practice quality katarala puen sa wasa chiyakan evesam po mam o aramas en kirta mam.